tempere i donio tuševe, veliku garnituru. Školskog pribora nekog, da. Nisam ja došao prazno. Kažeš da je ovo 700 metara nadmorska visina. 750, 800 metara. Nije ovo ni daleko, me se onda učinilo dalje. Čist planinski vazduh. Eto, autobusa, rekao, nije Kvarnica daleko od njih. Da. Nema fabrika, čista priroda, čisti ljudi, pamet, Borovci. To mi se sviđa, Borovci. Ovo je stanica. Borovci izuzetne. Ovo je stanica autobusa Vrča, broj autobusa. Autobus, broj 16 autobusa. 3 puta saobraća, jel? 5-6 puta. 5-6 puta? Ide jedan autobus preko Krupe, Očak-Turs, a drugi central preko Kola. Čekaj, je to ta 16? Da. Tako da je ovo Amerika mala. A Krupa je mali Pariz, ti kažu. To je mali Pariz. Da, to sam čuo. Eto, stigli smo.